kucing smart yutung nakadaw kucing pathar ki jabo jaban lemat ki nyut ki nyer lemat ki wei pat ki mat nakaliang u acting sim jo ke hima melem upaim alban frederick sim hak step jo ka arpusan tarik naitung ula penlong ya kajing jurip hayaudu hak balasan ran lang ya u acting sim da uba nathan thank you ubasan kanongse ki menteri bakentop ya uba yaine nongklau bad uba baswell shanpru lemat ki wei Habakran syakilat pathai kubor upaim alban ulaong ba kayaudu hi kalong kajaka kabala khamnya hadu kata-kata nalor kajingku jing subaru kala nang hiar badru kala long kajaka kaba kinong di drok ki jupendan kam ban di drok namar kajinglap iki thernya enjek haki babun ki benta jongka katba nakaliang uba nathan thank you ubadei ubasan kanokse ulaong baka sorkar jela keladap ban terwa ban tei ya kayeng building G+5 ban pelat na kajing kapnya hendrei hadu mentaru dang dep tang ka mala ka bahapo bat kumta ulaong ba ukmi lenti baka sorkar kan pelat no ya kapisa khnang ba enla ban pendep ya baro santli ki mala badangsa Kini dukan balak ni Andrew. Balak ya. Baki aku pun cakap ke Sing nak sedeki wei. lagi baik. Isi aduk kena kur dia kur. Kita kita kan sekarang baca, sih baca lah ya. Yang lain makan makan beri deh. Ni syong kata jing semah ni. Masih sudah belah tu harus syong. Masih patah belah. Atau pimong ni kita ginong semuanya kayo bon kuat je kena kasaka tu pi. Nah, wansari kita bang.
kedukan bar jela gitu dan yo kisai kita harus kisah sabar jung kedukan kipin kamnya ikal tiya yang mah tika ika senjama pinsim gitu ya kabiri berkene khamtam ko bapila keren ni gitu ki barjala ki balayo ban song dukan hayo te nakalyang jongi hi ki ban pej ya kane na nakalo an orda te ngin habban ong no yiki baken habban pendu no yiki to ki basay ki sabar te nakalyang jongi ni kermen skem ba kine ki try dukan ki balayo song hapo kim dei hi ban penmi pat sabar kata Kunju nakaliang jongaru kena ai kubai kerpang itu rio banyak dan tapan ni buat kunju di Perdana Menteri Kampung CM kita sebenarnya dekat penyiakan kapur kunju ni keren sakmat dengan sultanat amar ba kecuman joni yang kesi kalong banpet ya kata kui ke subah banpet kijing untuk boleh keren kadang kui ke bentak bangpa kan kalong ba sepangkan ni plastik teh kini ki bayu di kerbel box di ya kan ni mentangin haban simkiana kalian tungi ke hima namar ba hadu menta kini ki plastik kim patrikam lut baro kitu plastik ki bangsa utno te adon nak tu kata tem ki kalong baik rubunai te kini ki plastik ki kam menta kilalong ilegal ke makanya yo nadu sukar India bat kunta kastit bat yang ngiru kumju te nak tahu nak kam ta kini simkiana tanya kam makanya kam kan yo ban petrikam dari plastik ke kenang ban lain nanti ki baro pada kunjung ni dah kerpat iki nungjo nang hat baro bannya snap bannya simenta dilara kino ki ba ya le persya tinggi masih ki hap sim da kino ki kendor an ki ba la ban petrikam nak banta kenika nam tani kam dikene kalau ngisukia ba markani ha juga por ngakan turu nak benta om tang kene ka yudu jumi ri ki jakaro kene kala penjari da kasoka ring ko la kalong komta yin like ki nak tu kijing nak tu kijing jabo aki kiwa nak kene kum kalong menta kimi sipun kijing nak benta kene plastik ya kene kala jika mari kene kalau kijing pun kama kijing simkia jumi menta nak benta kene kam ya kene rupan ko wei ka pat nak benta kijing ko kijing subake tingin simkia kene ni penpawa kama lupi ba kama dingin ingin habat pendan kam no terki kene kenang kene kam kan dong ka bala ban like kene kita ki baro kita ki kijing kenjongan nampak kene ki plastik dah tong suthu bakade hayo hangni hatu pin bo ne amla ka inspection ban jurep di dukan ki badi pade ki di plastik ki ba kala khang dak sarkar hoi dia kene ngila perhat ba menta subu lagi sukren tak tian hangni kam do jimen toi henry adin malai penjar ngila keren menta kani kapur bat ngin sapar ki polisu ngin pa ban pe ya kene kam ladalap kinu ki beli persya tengin hapsim ki action dikata kali ke bakusan nak kata kijing khut di subah kani ke pat ke punya keren hangni dikata kali ke bakusan te ya kani tengin ngila sim kia ngila sukia yang kam te tang kita hi